Mamema wakwaba emfa umbra GCN page so mesrel na wa subscribe to my channel na odonsa emiabe on so ube a notification ene sa news e de betu bia ube nye bia tie anase ube nye bia hwe e wo GCN page ha midin e de adwoa searching wode wani epiemu e wo Ashanti regional Manhyia North eye constituency baako a ewo Ashanti region na ehofo e no mode omo ebisade eto eye his excellency na Danko Akufo-Addo e na fe so NPP amayoko no na enim se omo embra na omo mbeye omo emboa because omo ebisade na omo ebisa no eye hu yie papapa enti omo entena ho na bone bi ensi ansa na empenefo ababe yemboa enti sisi na bone bi ensi no omo de omo ano atu a omo esu se his excellency na Danko Akufo-Addo e na empo NPP amayoko ni na omo meye omo emboa anya sa 2024 coming election ebefa NPP for say rapture na adofo Manhyia North fo abro omo de omo anu tu omo usu omo eka omo nsem no e na omo ekere se Ashanti region eye NPP for omo stronghold a ensesenka NPP for omo ba power nkomo di Asante fo ho ago kwa na so kame akoye sa batudu na se Asante fo anasa Ashanti region eto aba no e de ema NPP amayoko na so omo ba power pe na omo eyi omo ani e de ama Ashanti fo na afi we de omo ntena ho kra na eniama enfom wase enti no omo bo eye his excellency na Danko Akufo-Addo na do kra de se kame akoye se ne second term no omo ti wawie enti na NPP amayoko no titu pa e na omo bo mo kai se mo anya mo adwuma yie 2024 mo anu so be fa mo papa mo aso be ye ankasa na adofo Manhyia North fo omo nsem omo de to dwa no eni se unim Kumasi a from Crofrom to airport runabout akaka no wabedu airport runabout no bridge bi wo ho adofo bridge no wa unim baby amaking asem no nim se eye hu yi papapa e kwan na ebubu saa chese bridge na ebubu a beto kwan no edidi a be kwan no finfin a cars tom de bia oye new driver da wo fa kwan no so a wan hwa gubedu enkan ya na dwo obeto amra no musisi a na eno omo ti area mu ho no omo ko take video e wo kwan no ho eno omo de eche no omo eche se NPP fo mo hwe mo aba ba mu mo ko 5 years na mo wo mi mo nye hwe wa Ashanti region mo aye bibi kra kakra bi na mo aye mo nye bebre kra na Ashanti region so eye bia omo to aba e de ema mo NPP fo pa omo kwan so na enye e na kwan na enye no kra no mo de nyama akwakoguo se mo ba ye kwan no but be 2 months 3 months ni mo nsi kwan ne so e na kwan na abubu na akakakra bi no mo asan so de mobile akogu ho no ma chese ekwan no drivers nyom ho atwaye kra ho mo nyom ho bibia kra nye e wo kwan ne so chese very dangerous enti no mo enta ho na sem kesi bi ensi ansa na omo aye video ne mpelefo aba be boa na se nipa engu ansa na Ghana fo mpelefo aba be yemwa na nipa ne kasemu e na o chese from Crofrom to airport runabout no ho no nyina ye airport residential area nenso no ho nye fe baako sei odi wani ekiremu e wo enkran Accra asem na make airport residential area ho dum na se ho no kra e ben Flagstaff house enti ne enya asem keto Accra airport residential area de ho ye fe papa ye wa Accra enti na Asante fo so mo nti ase se maba adenti na Accra airport residential area na efe na Kumasi de fran enti Ghana fo mpelefo ana se NPP fo mpelefo mo memeye mo emboa eye Manhyia North fo emboa ensa 2024 coming election ebe famo te se rapture na do fo ye hwe video no e na ensem a omo de eto dwa na kakra anete na yo mo fam begum de hade o he we go twa ball bi atem airport on about Kumasi airport a ball pa gu we go twa ball na kire mo Kumasi airport o we go twa ball na kire mo se mo Ghana mpanifo ye jimi ne to ba mamo a ye da mase oh mo ya na mo tuti nipa bag edu abato na mo daada NDC na NPP ada bone be ne ayemo bone be pa ne ayemo wo de he bola wo de me betwa bola akire mo oh airport about and airport about am dey kase ejire president pa o chew 1 million per constituency no $1 million one constituency 5 dey play Manhyia no 5 dey play ye nyemfa nye kwan me sremo because de he me betwa bola na gumo bola na sumo sa no me betwa kwan makọ kyerem bola me se ene sempanifo am be kwan we amaya on wo de hwe bola hwe Kumasi airport hwe bola na sumo sa no hwe bola
ene gu kwan finfini ball na gu kwan finfini sa no we Ghana we baby Ghana na me twetwe yo Kumasi yo o se krom airport about run airport about na wo no airport about na wo no hwe hwe Kumasi hwe ball pa esum kwan we ho ball pa esum kwan we Jofe airport on Jofe e wo yanim kakra okwo kakra bon se Jofe e wo yanim kakra so that etu hwe Kumasi pa ne ball esum hwe a enya ball aketwa o hwe ball pa esum hwa aka nam hwa te won hwe ya e betimi en sambone de aba timi se Ghana panifo mo nwine ho bi na to ba ma ye ma panyin MPs any ministers what ya te mo nwine ho bi hwe fin po a o gato hwe fin what ya se Kumasi na ye wo yo airport o etimi se busan panifo to se na Kumasi Accra airport se na Kotoka international airport te ana ada na mo titi pasa ha ada na mo titi pasa ada mo titi pasa ah amu de dimachi a asema e beka no wa ho ye na e bedam because kwan pa ni pa main road o major road pa adwefo me mo bibia ha mo bibia kwa ba mo ti o bibia ho me magana mpanimfo nyina omo ne so mo dwo man ho nyina mo nyina ha good afternoon e me se o hwe kwan we a ai airport run about Kumasi airport na me ka dinya kasa yo Kumasi airport ndi metem buta Ghana mpanimfo say na Accra airport etiana wo de wato na hwe o won say ahun emo na egu mo de mo abeguo almost 2 months nie car de ahwi mama cars no o hwe a car de abo mama na tiri nya like apete wo de hwe amna we na wo so mo de eneti agum no ahun amna no amna na de wo sa no o hwe amna de hwe ahun amna we main road o airport run about na wo no airport run about o hwe we main road wo de hwe o mo de anwea mo de emosia beguo tu busu memienu nie anam de ache kwana kwana wan we hwe unze wo hwe ahwefo mo wa de hwe obi ka se mebua hwe unze ka na ebo ma ama ebi adwegu fom no etu hwe unze se hwe wo de hwe ka kese na eba no hwe ka kese na eba no wo hwe ka na eba na hwe wo de hwe kwana double road o unze ka no kwana wan we unze kwana si wan we enti mo Ghana panifo mo ha mo se mo to mo kire sei enti mo panifo mo to mo kire de hwe kwana double road o unze hwe I one way. Anyana mo de abeguo na, awasa mo de anyana gu kwan mu kwa no. Eno aya asem. Anyana mo de abegu kwan no ho no. Awasa mo de anyana no egu amna we mu no. Eno to say Ghana pedifu pon acho na say. Wo de hwa amna pa o, aha airport run about o. Airport run about di chem so. Crow from di chem so men shadow fasa na make di chem so. Airport run about. Obi onim kwa we so bia nim. Menim say na do Kufuado. Road minister. Any Kumasi mayor, any minister say Kufuado edemu ye. MPs Kufuado mu ye ministers. Na munim sa kwan we. So what you dey kwan ni padam so he kwan cars nam so aye Kumasi airport run about ahun emu oguo mo de ebuo we beguo tu boso mienu nie mo de ebuo beguo boso mienu nie mo de mama kwan na one way enti say no obi twam na onim kwan we so a na de bobo na aye we so a o de ho e kwan na ni o won say cars na aye one way e kwan ohun enti emu ebuo de bi nie enti ade a wonim sa kwan we so a wonim sa kwan we so a edu onyum na street light kwa he street light kwa kwa nsa nya adwuma street light wa kwa nsa nya adwuma wo de radio wo de mo radio Kumasi airport mi twa kire mo Kumasi airport wo kan panifo mo ntia se ne ye kan sem basa na wo fieso snega wo to odi panifo akyem etu we ne de wo hu nka eti mi se wo baba bia ahye ma me se wo baba bia ahye le nkoto president in road minister nim se nete na ye o mo fa megum nete na ye o mo fa megum de radio hwe we go twa ball bia akyem airport on about Kumasi airport a ball pa gu we go twa ball na kire mo Kumasi airport o we go twa ball na kire mo se mo Ghana mpanimfo ye jimi ne to ba mamu a ye da mase mo ya na mo tutiri pa bag edu abato na mo daada ye NDC na NPP ada bone be ne ayemo bone be pa ne ayemo wo de he ball wo de me betwa ball a kire mo airport on about and airport on about am jile kase eti area president pa o chew 1 million per constituency no $1 million one constituency 5 dey play mention no 5 dey play ye nyefa nye kwan me sremo bi go de hwe me be betwa ball na gumo ball na simo sa no me betwa kwan makọ chem ball me se ene sempanifo am be kwan we amaya o wo de hwe ball hwe Kumasi airport hwe ball na simo sa no hwe
border ene gu kwan finfiri border na gu kwan finfiri sa no we Ghana we baby Ghana na me twetche yo Kumasi yo o se krom airport about run airport about na wo no airport about na wo no hwe we Kumasi hwe border pa sum kwan we ho border pa sum kwan we Jofe airport on Jofe e wo yanim kakra okwo kakra bon to Jofe e wo yanim kakra so that it hwe Kumasi pa ne border sum hwe a enya manya border ketwa o hwe border pa sum hwa aka nam hwa te won hwe ya e betimi en sembone ede aba timi se Ghana panifo mo nwene ho bi na to ba ma ya ma panyin MPs any ministers what ya say mo nwene ho bi hwe fin pa o gato hwe fin what ya say Kumasi na yo airport o etimi se busan panifo to se na Kumasi Accra airport se na Kotoka international airport atiana ada na mo titi ni pasa ha ada na mo titi ni pasa ada mo titi ni pasa ha na mo de di machi a asema e beka no wa ho ye na e bedam because kwan pa nipa main road o major road pa ansinye a wa se mo de ne tell gu akwa no a fierce of Lagos fole a they say ono no Ghana ha na mla nya adwumenti no kan kwase asem no kan samfu o fierce of Lagos wo fierce of Lagos na wo kwanya Ghana so kwase to wo fierce of Lagos wo kasa wa no to gotie Pati ase aje wo fierce of Lagos Ghana so kwase asem so ka wo kasa kwa na ti na wo fierce of Lagos wo fierce of Lagos hey mon presque ça ko pièce ni pas boto fimu pa o wo fierce of Lagos wo di wo ba fo atem wo di wo ba fo atem